na muthikiriria wa Inoro TV haria hothe uri thengi muno nundu wa ciuria cianyu iria muroria na SMS 22488 goko twina muthuri wetwa Macharia wa Mukua na wa kuma Nyandarua County, the marginalized county, the adopted county. Mundu rauga atiriri njohi thini wa county ya Nyandarua na iremete guthira tondu wa uria licenses ikoragwo cikiheanwo na ciheanagwo ni thirikari ya county ya Nyandarua ndu mona bodi taneli hawega uhoro wa license no uhoro wa JCF wa thini wa county ya Nyandarua. Kama waka ngethe Johi okay, Johi tuwage kurwo nayo hatukuhota kauni ni mwene kiube na organization gwirire tuna campaign ya Okwambulefi campaign areru manyure makiriwo tukamachuka ni na workshop ndwako tunadwa mali makimaruru magirira twama bomithie twashuka tawiki imwe haria maushuka magathi makimaruru magirira monekana mareka atia icio nicio twita kiria tushita yani cia kuhota kurorana na uteithania across the county. On the other side ya horo wa kurwa na joy na maundu ma licensing na maundu mau mangi ucio ni watho na watho wa county government ya Nyandarua na hoya de member wa board ya joy ya Nyandarua niwe wajugi oguo na ati tuli thini wa board ntukuona committees igishikoro gukuo every constituency tushita sub county according the regulations committee kuma yu twigira hau tondu tutine twani na mwaka omwe twakuria kwina irafu ngiri imwe na 31 county yothe inyuero ngiri imwe na 31 tukigira ru na icio ciothe na ucitia na ginya license cio paritana na business permit no liquor license and you liquor license ni party ya liquor license ni party ya wira wake wa county government but no gwirete so far netu shote te usinyihia sioka magana mana within that short time ucio doshioge na no to wishirora kuligana watu wagethie urucioge gwitu Nyandarua gutikono horo wa nyamu citagwo wine spirit icio ni cia nitwani ni horo ucio oya ru muona keumaga hau agathi hau dukaini akagura gacohi maundu mau nitwaninire no ruthina uria munene muno kama gwaka ngethe goda gwire ni mava na kigwiciria hari mundu ugi horo wa county ciothe cia Mount Kenya cithi cicemanie cithondeke ki watho omwe tondu waki wakora watho ucio wa Joy Nyandarua ni wauta wira no athi kundu ta Naikuru kana Laikipia wakora ucio ndeka atia tondu uthi wathi na Ivasha ni ukura kwina wine spirit cia uta wira othi haria hetagwo Dodori Center iyo ina Ikuru na Dodori gwa Kiongo Nyandarua no Dodori Center ri no kwa wine spirit iguriro kiroko no wathi kure witu gutiki wathi nyahururu Laikipia wakora ni mahigurire so ona tukenda ukireria muno na kutithia wira ucio wira watho ucio wira wakora ru onajuhiro maki aria maturigici no makaitu horo ucio aya thegi no acokere ucio kiuria giake hena mundu uretwo Karaja BK arenda kumenya makiria horo wa greenhouse icio woiga woga ni greenhouse cigana all constituency 715 kuma mwoja ginya 15 kuma mwoja ginya 15 ena mundu uretwo ati oyo arauga mwatho magana ake nego kenara kenake kuona ukiaria kwa Inoro TV na kwa congratulations nego tariria makiria uhoro wigie greenhouse icio ne mutongoria ni cieko mutongoria tikurimete mutongoria ni cieko dikana ni urona tahage koro no gwati edira koge tuka te county ni ikonyianyihio county ya Nyandarua no yurire tondu agucha ni ucikire kuore ati wewe wa Kiambu wewe wa Nyeri wewe wa Naikuru wewe wa Murang'a ukinya handu kwirwa atiriri negua haya riu ri Nyandarua ni hurwo ndari gicigo kimwe ni githi Kiambu
Rugare haito magumu turoto ya Kiambu gicigo kimwe kure kwa Nyandara gwathi Nyeri county gicigo kingewe gwene geikio kundu gugwetwo atia Nakuru county na aria ngine maikio Laikipia county no Nyandara ne yaga no jere ne yathira nikuna ta uteti uyu wa guthutukania we wako na we wako na tugicungireria tukinye handu tau we gwe Nyandara ne yario ne county irigiceirie na wicokia ke uri uri kana ke greenhouse o kiukia greenhouse jo Karaja BK buhi yo shona no wetu na ke muno na ke makiu ya horwa greenhouse Karaja BK na ni twaro mbere na ke muno luhoro shugi wa ohoro wa kuhura Nyandara dali do in district, it was a former district ko tujoro wa kuhura dali ona no jega ni atu ni tumatu shokanele do show the former career district in Central Province. Yes. Leo kile tumanya Nyandara hii egethire ni walo ni constitution agikoro Nyandara tutikohota kulingana na constitution that is article 174 na 175 on maudo principles ya devolution aiko tutigota we sustain you revenue because Mutiri county yakiri tunegeza here go national government base Mutiri nalu aiko tutikota go create enough revenue can enough sources of revenue shako to cooperate county governments then those are some of the reasons nationally county mushige kate hena mundu retwo Bogua ari kuri Olkarao aruga ati atongoria aigeci uruga maciri Nyandara muheo mieke mana thuro tete matire maheo mieke kwa na thuro andu macirirwo Nyandara akouga riu ti jara tokita tukagura na tiro ndu mare matedia county ya Nyandara tondu ngirora ri farafara urimi githomo ugima wa mwiri na mawira matire makioneka thini wa county ya Nyandara na yana tongoria na andu maciarirwo ku. It's true. No ni woguga atiriri like tugerie to for instance nie kama waga ngebe kone ndi na mweke ucio wako ohoni ukoni hora fana nigo tutubura muno. Yes. Na yule tuhetu power ni constitution that our assembly county assembly no igodeke watho wigi functions yake aiko koro kuna nyamu cietu county roads twali testi rumetio ya kera no horo county roads could classify farafara icio on actually ni ona no kuga tobe either kera ya bekete ifujo nigala farafara icio koshike leo icio disia dia wekera cire ho shukero cia county then the assembly come up now with a county road policy tiana national road policy come up county road policy ya kuga ate ayoko kama waka ngethe farafara no liwe mutwaragira ino ni farafara ya nyuri ni muthie niko mumagereria warucia nyuna iria ya nyuri there must also become a policy county government yoka thondeka yageria ku guthondeka farafara yo kurehabilitate farafara yo ukona nyumu as a member of the public wina jukumu in the policy ya kurora farafara iriku unayoka kurora farafara yo there must be such kind of a county road policy. Riu kiri ari wira wa kwagirwo ko uri uriku ndeta mwikari wa itora hari kurora farafara hari farafara gutwara maoni mahana ati hari maundu ni mafara hari farafara cieta go cia rural roads. Yes. Na ndashuna ku na ndonaga ura farafara yo ona digagi na nyeki tondu ruri aikorwo kwa ni kuma munda ko umita wa kinya ha bona Kamau kauni gapizi na ne kairatu kauni kanyama na ni mwana omwe you are supposed also to maintain to help in the maintenance of the road todo rural roads ile cia thukria ko kuo ndonaga ni atumia mekaga ati todo we ureterera farafara eno na ni yakuriwera umiria iria yejeke we ureire you cannot there is no participation from there must become a county road policy wo farafara cia thondekwo uko na member of the public we obliged to wake at aya thank you taderie todo ne ndona andu giha ni magena interest muno na greenhouse taderie wega uria cikoga yanu icio kuma mugwanja ginya 15 your constituency anokona grado ora mara support no actually they know do itonya darwa ni tuhura everything tarono ni muradi wa thitima wa widi park Kihuru muradi na BK Karaja BK yusho kwaragi hau toda kwabia 2014 no tuko twakwire ngoro tugita andu gwatwikeru toje guta gufanga ni siasa tobia ufanga Karaja BK nanwe tukinyitana no major partner aitwikaru unani gitikia gavana reda
Luko gukona such politics cia Nyandarua andu makundo methe menacio tukiuga tobe tupuru kidogo because even the investors were also following ni marumagira maundu maria marekate yani muradi guteithia andu mukero ni siasa ni siasa mware mukeherera to get to take a step back niguoya mugetigira uteithia andu mukeherera to take a step back nigetha ona itwe nginya investors ki the confidence tondu haru icio umirire hau ugu kwa ucemania ciari haro otaire mugona uku andu maitengerania uku ni undu wa Kinangop Weed Park nicio no rutucoka tukiuga ni tuguceria njira ni twi hakwe kuriki horo wayo ore time rathi na mbere tuone ati ni twakinyaniria ki kioneki kiu as we speak Gojio na Krajabi Keyo ciro hau ni ukorwa agithie Finland kufuatira horo ucio na nacho no tukumarehe aje wahe dina kata dina nyotoka ni ukwende gwa tiriri hadu ha pull out so le Kinangop Weed Park ira pull it out luvi na bitu take another strategy kwa baru legi makyo na hii mkuu maana mkuu ni siasa rekati so we have to come up with a strategy todo yake matira yake onekana siasa matamu matiki maigira siasa ri we try to work it out itaina ki kwa hiyo siasa tari wikethi Nyandarua ngona mundu na gathina ri juga ne ngomuteithia ri gwiro ni siasa ri ahura no ginya kuoneka leo koje corona political the political angle kama wakangebe tokoni negative asiria kuruku aya ndahurwo ri ngetekera kuhurwo ngora but no ginya tondu ni wenda safeguard project yaku kana project yaku nigetho mehe time tondu thitu okitira utada kwambiria ikihurwo no ruwe tukiona let's replan strategize watu kumeka ati tukumirehe itaina political itaina political connotations legio muno ndenda gukuria kiuri kia mwisho tugetiri ha bona macharia wa mukua na nikiuria kigi ungumania thini wa thirikari cia county nigutuka county nyingi cire na ungumania ni wonete ungumania kwa Nyandarua akuda tomai bona sumwa bona kama wakangebe okoni horo wa mismanagement ya funds thini wa Nyandarua the auditor report hiho na niona nitie millions millions but I suspect maybe have 1.5 billion might have gone to missing because ogetu utora bese yitwana gerori na ushoke ugethi Nyandarua romire Nyandarua ri ogire ukompare bese ile mwana gerori there is no capital projects and actually the only capital project you can see there ni county assembly erako because even the governor's office I think koni haire time governor office is yirako I any time urakafa agikoni the next period yakaigira kuo because they are not up to standards they are not up to standards the modern standards on a report they should go horo afara they are there they have also said the report to the speaker on the roads that these millions are missing Toyote mwisho kuma kule Muthoni ari olkarao tatheria wega wa seconds 30 Munyandarua no no tugeta Munyandarua bona kama wakangele Munyandarua autologi kiwa mu Kenya mundu urashirika kundu kuriku na timoki diwa te Munyandarua ikone ukimiri ukita no proga uri ugiwa we mu Kenya no iko kimete we mu Gereza no ikara Kenya. But of course, no coin a citizenship ya ukura go mu Kenya. No. But if you choose bona kama wakangele ko represent of course you go for that person who was born in Kenya. Do Munyandarua ni yesheri Nyandarua na no gine tumarore na jirege. Na itana ikia bona kama wakangele ne guo horo akidu tugeriganirwo horo wa public participation. Na deke mutu peke yake. Ate thini wa Nyandarua heki dukimo kiagite na niguo constitution ino kire kuga the sovereign power kana inya wa constitution within wake wa mokomando na ugautithio wira directly kana kugera directly thini wa Nyandarua kidu kimugite wo kire kira rethe na fio ni participation ya muingi maudu ni mau development yake development ya maudu ma Nyandarua as from that Idu tuna group witago Nyadira. We have gone to the courts
and to make sure there is an MOU with the county government ya Nyandarua, whether the current or the coming, that we have folk who told us that although the Mareka, they must involve the public. There must be public participation. To ni agite fiu na ikagana jana muno. To duonaga gwitana go muthenya omwe na ndoci moka ginya marikiti maundu ki. Gwakora muingi ukire guthomera ki. Muingi nduna heo nafasi ya kwaria uria na nocio ni gwira uria munene wa constitution. Kuhe muingi ki mweke wakwaria thegio na nikio Inoro TV tuheaga andu mweke ucio makearia. Asante sana ucio tagwa Macharia wa Mukuana wa kuma Nyandarua County ni muteti muri biashara no mwe wa atongoria thini wa county ya Nyandarua aracaria gite gia senator 2017. Tabarire no ni gucokerwo cia ndatha inyanya cia meraho nginya thaa 10 cia hwaini ithaini riri ni ria Njoroge wa Githiji aingire na tabarira ya guthaitira murimi ne tore magai no indo tuthia kwendia ku ne tore maga bio tukare mawega bio tugakona ni twarema no urimi cwa kondo ratuteithia ugakorwo ni urimi uraturehera mahia kana hadhara kumana na uria turarima na tuguteithiririo guceria thoko cia urimi na uria thirikari ciagirwo gututeithia kuona thoko cia urimi ni muthuri ugwitwo James Boy wa kuma kwa kikundi gitago kia Murata Sacco amakoretwo magiteithiriria muno maundu-ini ma urimi. Mwini witu ndathiite na weguka aturingithirie nyimbo ciganona na thutha ucio Njoroge wa Githiji akingire ni gitago Kamau wa Kang'ethe na rangi no uria wa mbeca.